ин Талбаков ки номи Абдулқодир Талбаков нисбати ҳамун чӣ фикри худто надорен аку хавҷа интервю буд хатчи гап заден хушбахтӣ да чӣ чӣ муҳимай савод ё ин ки илм ё ин ки ақл худи Далери Эмомалӣ ки ҳаст кстати шумо патриот ҳастен атеист барои чӣ гуфтам ки чӣ хел одам метавона инкор кунад қабул надорад ки ҳамин дунёра ҳаст силаи бузурге ки сохтагиай чун бибинед атеистҳо мегӯянд ки мо ба он чизе ки намебинем бовар надорем чӣ бояд кард ки ҳар як кас мисли шумо дарча гуфта бутонад имконият дорад ки Далери Эмомалиро аз хориҷа ягон кас финансировать кунад то ки ӯ ин корро бикунад дар рафти ҳамин коротон боре таҳдид шудагиай ҳамин гапҳои шуморо ба ҷои шумо дигар шахс мегуфт ки дигар блогер мегуфт бо шумо боварӣ доштем ки ҳамуда ягон гап намешад дар оянда кадом планҳо доред ягон кор метавонад боис шуда бошад ки Далери Эмомалӣ ҳамин корша бас кунад баъди видеои вазири алоқа ягон гап нашуд барои чӣ пеш ягон домбулон намеравад не ки ай ҳар сагу пишак саволҳои динӣ мепурсад дар давлати худат бахилӣ мекунӣ мушкили асосии ҷомеаи имрӯзаи мо дар чие аз чӣ кор шумо дар ҳаёт норозиен имкон аст ки дар бурди ҷангувор бозингаро пул кор кунед ин корро чӣ гуна карда метавонед ба ссилкаи дар комментария видео закрепи пешида бигзарен дар сайт регистратсия кунед интихоб кунед ҷангувар ё ин ки бозингари дӯстдоштаихтона дар бурду бозию бовар дошта бошед метавонед сум кор кунед ва фаромӯш накунед дар вақти пули регистратсия кардан промокоди канала истифода кунед ҳоло айни замон бародаро шумо интервю тамошо мекунед бо Далери Эмомалӣ интервю ҳамон вақти сабт шудагӣ буд ки баъданаш Далери Эмомалӣ видео кард яъне ки прямои эфирша баромад ва гуфт ки маро ба муддати 5 соат дастгир карданд чанд шаботи мушт зад яъне ки сабт шудагӣ буд интервю ҳамон рӯзе ки пагаш ӯ рафт лекин мо ҳам қадар вақт аз сабабе ки зайнит будем бисёриё инстаграм мара слид намедонанд ки барои чӣ ма зайнит будам натонистам эра монтаж карда ва ӯроям бароварда ҳоло мебароремша лекин ма наметавонам гуфта ки чӣ гуна интервюи ма таъсир расонда метавонад дар кори акай Далер лекин мо аз даргоҳи худованд талабгорем ки корош хуб боша лекин ба хотири оне ки дар интервю бисёр гапҳо гуфтагиае ки ӯ муроҷиат кардагия ҳам ба подписчикам ба ҳама тарафҳо ман фикр мекунам ки ира ма бояд бурорум чӣ ба ман хеле фикр кардаистам ки бояд бурорум мақсад хай интервюро снимат карда бояд палбомуро бурори ку барои он хотире ки ҳолате ки ӯ қарор дора ман камтар дидила шудагим ки ҳамин ҳолат дар интервю ма чӣ хел таъсир расонда метавонад лекин ман фикр мекунам ки аз кори ӯ дида ӯ худаш мехост ки ман ира бурорум ва тамошобиноам жда дорам бисёриё дар инстаграм медонистанд ира ва дар интервюам дар видеои Далери Эмомалӣ ман наметавонам бигӯям ки ягон чизи нито дора ягон чизи безеб дора ки дар ҳамин интервюам ягон гапи безеб гуфтае ки ман бояд набурорум гапҳои гуфтагие ки хеле хитон мебинем бародаро интервюро тамошо мекунем ҳамада салому алайкум бародаро хуш омадем ба канали Сим Шарипов бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов ва меҳмони қадрдони имрӯзаи мо ки дар барнома қарор дорад ва раҳмат ки дархости моро рад накарда вақт ҷудо карда омад ин аст акаи Далери Эмомалӣ саломат бошин ака салому алайкум як бори дигар ва бародаро мо мехостем ки бо ин бародар пака имконият дорем дар дохили Тоҷикистон қарор дорем як суҳбате дошта бошем суҳбати мо чӣ гуна мегзарад чӣ хеле ки бо шонемси мо кардагӣ будем импровизатсия просто чизе ки пешмон меояд чизе ки дар фикри мо буд дар рафти тамошо кардани кори бародар баъдан мо ҳамчунин пешай омаданмон ҳамин рӯз успед кардем ки як саволнома дар сториси инстаграм пурсем ва бародарое ки акай Далерро тамошо мекунанд мумкин ки ягон савол дошта бошанд ки аз ин бародар пурсанд саволҳои худмо наметем ва саволҳои бародарам ака хуб ҳастен худоро шукр ман пешопеш дуруд мегӯям барои бинандаҳое ки дар саҳифаи бародар Сим Шарипов ҳастанд ва узрам мепурсам барои хаста будани садом чун бори сеюм аллакай мо ваъда додем агар ин дафъам ваъда хилоф мешунам аз рӯи адолат набуд бародарам гуфтан мушкил нест биё ва омадем ва барои ин бародаро ташаккур ки барои мо чойам ташкил карданд ман аз бинандаҳо узр мепурсам ки гоҳ-гоҳ рафти суҳбат агар чой нӯшидам узри зиёд и ака гуфт ки агар ҳамин рӯз мо сиёмка доштем камтар овозум хаста шудагиае мешава ма гуфтам агар ки зуруд бираса гап зада бутонӣ леки хастагиша мо ҳал мекунем чӣ мушкили чӣ лозим мешава як чойҷӯш боша басанда гуфт тамом чойҷӯш ҳалай саволе ки мо вақте ки акай Далерда баромадем гуфтем ки мо мухлиси шумо ҳастем хеле ҳам чӣ хел гум адабӣ гап занам мо қадар омахта шудагӣ нестам лекин наметавонам мисли акай Далер гап занам ма ба стили худам гап мезанам
ака далер как-то удивляет, ки нахост ки шумо мухлиси ман бошед. Бале ака мо мухлиси шумо ҳастем. Гарчанде ба он нигоҳ накарда ки дар YouTube ака далер чеҳраи нав боша пасравонини мо, лекин дастовардои шумо ака ба муқоиса ба мо бештар. саломат бошед. Ман худам интизор набудам. Бале, иш ягон ҷои махфиш нестай. Дар муддати кӯтоҳе ки баъди мо агар шумо канал кушодагӣ бошем, шумо профессионали журналистен ака. Хуб, ҷомеа ҳамира мегад. Барои ман калом диплому ҷоизаворам додиян дига. Шумо профессионали бародари микрофони мо раҳмият ҳемо микрофон дорем. Мабудо агар чи набоша, ба ин ёрдам кадиса. Ёрдам мекунам. Яъне ки основной коре ки бештари одамо аз интервюи мо интизоранд ва бештари одамо ки мехоҳанд аз шумо пурсанд, худи Далери Эмомалӣ ки ҳаст ва чӣ гуна ӯ ҷуръат мекунад ки темаҳоида гап зана ки на ҳар кас метавонад гап зада. Чӣ шуморо ҳамин чӣ хел гум як қувват метиҳад? бибинед, Далери Эмомалӣ як шаҳрванди оддии Тоҷикистон аст. шиносномаи Тоҷикистон дорам. шиносномаи ҳеҷ кишвари дигаре надорам. аз рӯи ихтисос актёри театру кино хатм кардагиам. аз соли 2007 дар телевизион, баъдан дар радио, дар самти коргардони телевизион, баъдан журналистика ҳамроҳ шудам ва фикр мекунам як кори содда оддиеро мекунам ки ҳар шаҳрванди дигари Тоҷикистон аз рӯи сарқонуни кишвар ин ҳаққа дорад. ман намедонам барои чӣ ин тарси дохилӣ дар даруни ҳар яки мо ҷо шудааст ки имрӯз пеш аз саб чанд лаҳза бо бародар наварбардор суҳбат кардем. намешад. ман борҳо гуфтам ки бо ҳамин роҳи вайрона муаллим мерад, духтур мерад, корманди амният мерад, прокурор мерад, судя мерад, журналист мерад, шаҳрванди оддӣ мерад, вале ҳеҷ кас ба худаш ҳақ наметиҳад гӯяд ки бародар, муҳтарам вазири нақлиёт, мо барои шумо налог месупорем, андоз месупорем, ҳамин роҳи моро таъмир кунед, хоҳиш мекунам. депутати азиз, ҳамин даъвои моро дар парлумон бирасон, шумо намояндаи моен дар парлумон, бирасон ки ҳамин роҳи моро таъмир кунанд, ё барқи моро доимӣ кунанд, ё мактаб надорем, мо мактаб кунем, бачаҳои мо 10 километр пиёда меранд. яъне имрӯз мо аз ҳамин проблемаҳои хеле содда оддие гуфта истем ки ҳар шаҳрванд ҳаққи ҳамин ҳарфа гуфтан дорад. пас чӣ ба намега ҳама? ман фикр мекунам ки мутаассифона дар баъзе шаҳру ноҳияҳо ниҳодҳо ва мақомотҳои тафтишотӣ ва интизомӣ бархурди ғайриҳирфавӣ мекунанд бо он шаҳрвандое ки аз ҳаққи худшон талаб мекунанд. яъне онҳоро барои бозпурсӣ даъват мекунанд ва шояд бисёриш ғайриҳирфавӣ ба ҳамун соҳа омаданд, барое ки бисёриш баъди хизмати ҳарбӣ ба ниҳодҳои тафтишотиву интизомӣ ба кор меран автоматӣ ва шояд онҳо ягон донишгоҳ ҳам нахонанд. яъне бархурдшон фикр мекунам ки ҳамеша боло як нафара ба бозпурсӣ файро кардӣ, ҳатман бояд вағайр шиканҷа кунӣ, болои вай дуғу пуписа кунӣ, даъво кунӣ ва ин шаҳрванд метарсад дига. ва вақте ки рафт ино ба бачаи холаш нақл мекунад, бачаи холаш ба ҳамсояш нақл мекунад, тамоми маҳалла дига ин тарс дар ботинаш ки ҳо нагӯ ки шӯъбаи полис мебаранд, нагӯ ки амният мебаранд, нагӯ ки бачаҳои зудамал меоянд, намедонам ҳар ҷои дига прокурор, суд ва ҳамин хел тарс мутаассифона дар ботини тамоми миллат ҷо шуд. яъне ки ин ҷо ягон ҳайроншавиш нестае ки ҳама ҳайрон мешавад ки чаро Далери Эмомалӣ темаҳоеро мега ки на ҳар як кас гуфта метавонад. ягон ҷои тарсиш нест, ягон ҳайрониш нест. ҳайрониш нест. мардум ҳам метавонад бояд бига ина. лекин мо фаҳмидем ки сабабаш барои тарс аст. чӣ бояд кард ки ҳар як кас мисли шумо дарча гуфта битавонад? дар доираи қонун ба эҳсосот дода нашуда, ҳеҷ каси дигарро таҳқиру тӯҳмат накарда, нигоҳ накарда ба он ки прокурор аст ё судя аст ё президент аст ё раиси шаҳру ноҳия, нагем ки хона сӯхта, ноинсоф, фалониёча, нагем ин хел бетаҳқир ҳам ту хоҳиш кунем муҳтарам раиси шаҳр, муҳтарам раиси ноҳия, муҳтарам депутат, муҳтарам прокурор, хоҳиш мекунам инҷа масъала норӯшан аст, нофаҳмо аст, ин масъаларо ҳал кунем. инам хеле содда ва оддӣ талаб кунем дар доираи қонун. Тамом. ҳози бародарое ки чӣ хеле ки ман дар интервюи шумо бо Шон МС дидим, Шон МС ҳам гуфтагие ки бисёр бародаро вақте ки мо тарафи шумо рафтем дар барномаи шумо иштирок кардан, тарсидан гуфтанд ки бо Далери Эмомалӣ суҳбат накун. ба мисли ҳамин хел саволнома дар историси инстаграми ман ҳам аста ва дигар бародаро ҳам ҳастанд. бисёре чӣ меган? ин ҷо ягон пӯшидаш неста. ман саволеро мегӯм ки дар байни мардум аллакай дар ҳамин фикршон ҳаста ва ба ман ҳамин хел савол додагиам ки шумо фаҳмидем. бале яъне ки бугӯем ки во яъне ки камтар ҳамин хел не ки мегӯянд ки мумкине ки Далери Эмомалиро ягон кас бигем тағагӣ куна
ба ӯ пешниҳод кунад ҳамун мавзӯъҳоеро бига ки дар кора оноеро наган ки гуфтанаш мумкин нестай ва оё ки имконият дорад ки далери эмомалиро аз хориҷа ягон кас финансировад кунад то ки ӯ ин корро бикунад. ман ба ин суоло қаблан ҳам ҷавоб додам, вале барои аудитория бинандаои шумо ҷавоб метиҳам. бале ман аз хориҷ маблағгузорӣ мешавам ва ин ном дорад саҳифаи ютуб, ки ютуб ин як саҳифае аст ки дар амрико сабти ном шудааст, вале ҳар дирҳаме ки аз ютуб ба мо меояд тавассути суратҳисобҳои бонкии дохили тоҷикистон меояд ва ин суратҳисоб ман дар амонат бонк аст, яке аз бонкҳои таърихи беш аз 100 сола дар тоҷикистон дорад, реклама нашавад. Инамуд спонсировата ҳамаи моро мекунад. бале яъне гап сари ҳамин ки яъне ҳамин аст маблағгузори ман тамом. ва ҳар дирҳаме ки ба ҳар шаҳрванди тоҷикистон меояд таҳти ниҳодҳои марбута, ниҳодҳои зарурӣ ва масъулин контролш дасти онҳо ҳаст. барои ҳам дига ягон суоли ноҷо натиҳед ки далери эмомалӣ аз хориҷ маблағгузорӣ мешавад, барое ки ҳар дирҳаме ки ба ҳар шоти суратҳисоби шаҳрванди тоҷикистон меояд мақомотҳои дар кори тафтиш доранд ва медонанд ки ки аз куҷо маблағгузорӣ мешавад. то ин вақт ман як дирҳаме аз ягон лоиҳаи махсуси хориҷӣ нагирифтам, ягон ниҳоди махсуси хориҷӣ нагирифтам. агар ютуб ин ниҳоди хориҷӣ бошад ҳамун ютуб аст. дар мавриди ин ки тағаи далери эмомалӣ ки аст, тағаи далери эмомалӣ бозам ҳамун ҳамватанои азизи мо, бинандаҳои азизи мо, мисли худат, мисли корманд як прокуроре ки маро мебинад, мисли корманд як судяе ки маро мебинад, як деҳқони оддие ки маро мебинад. дар мағзи мардум ким кадом як мифҳое ҳаст, номи касоеро мегиранд дар суҳбатҳо, вале ман мегӯям ин афсонае беш нест, мифе беш нест. он касоеро ки шумо дар мағзатон фикр мекунед, ман боре дар суҳбати рӯбарӯ набудам ва боре ягон занги телефонӣ аз онҳо надоштам ва ягон суҳбати интернетӣ ҳам надоштам боҳошон. он афсонаҳое аст ки дар мағзи шумо офарида шудааст. яъне ки коре ки далери эмомалӣ мекунад дар баъзи одамо удивлят мешаванд, ҳайрон мешаванд ки чӣ ба ин метавонад, дигар кас наметавонад. ин кори сода аст ва фарқияти шумо аз дигару дар оне ки шумо қонуна бештар хубтар медонед ва медонед кори кардастед ки ғайриқонунӣ нест. метавонем ҳамин хеле ҳисоб кунем. тақрибан яъне дар ҳамун ҳадде лозим аст 3-4 қонуне ки барои ман лозим аст то ҷое омӯхтам ва албатта бозам ки дар ҷоҳои мо ҳамун қонуна лағв мекунем, мутаассифона гоҳо хато мекунем ки бародаре ки аз миёни намояндаҳои судяҳо бахусус додрас нест, яъне додчитон додрасанд, онҳо хато мекунанд, бале судяҳо додрас аз онҳо гоҳ барои мо менависанд ки инҷо хато кардӣ, инҷо зиёд рафтӣ, инҷо нодуруст гуфтӣ. мо ҳам ҳама самту ҳама бобҳои қонун аз зиёд намедонем, вале то ҳадди ниҳоӣ кӯшиш мекунем ки қонуншиканӣ накунем. вале мо ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун патриоти ватан агар ҳисоб кунем, кстати шумо патриот ҳастед? пеш аз худат як интервю дига доштам ман, як интервю ки зиёд дар мавзӯи фалсафӣ буд ва мегуфтам ки ватан барои шумо чӣ аст. ва ман доим гуфтам ки ягон ҳарфи афсонаву воҳимане, ватан барои ман ҳамун ҷойборчаи пеши хонамон аст. ман ҳамеша ҳамеро мегӯм, ватан барои ман ҳамун дарахтаки олучамон аст, ватан барои ман ҳамун духтараки ҳамсоя аст ки ман аз пушти девор ошиқаш шуда будам, ватан барои ман ҳамун варзишгоҳи майда ки футболи хокии мо аст, ватан барои ман ҳамун кӯчааке ҳаст ки дар кӯчаи танг ман калон шудам, падари ман калон шуд ва имрӯз бачаҳои ман калон шудааст. яъне чӣ хел мешавад инҳоро дӯст надорад, чӣ хел мешавад инҳоро дӯст надошта патриот бошад. яъне агар фикр мекунам патриот будан ҳамин бошад, яъне ман девонавор инҳоро дӯст медорам. ман чӣ гуфтанӣ будам, патриот аёдум омад, и гапа камтар дига кардем, яъне ки мо ҳамчун шаҳрванди тоҷикистон ягон кас намехоҳад ки қонуншиканӣ кунад, қонунвайронӣ кунад, лекин болои идака ягон ҷои пинҳониш нестае ки одаме ки камтар статуси баланд дорад, мақоми баланд дорад дар тоҷикистон, ҳатто ина ба наздикӣ мошини мара эвакуатор бурдагӣ буд, дар ҷое ки мошини мара эвакуатор бурдагӣ дар ҳамун ҷо, дар ҳамун раҳ мошини камтарак баландтар қиматтар рақамошо шояд фарқ мекунад. бале ай мерседес имада қиматтар мондагӣ буд, ягон кас вая нарасидагӣ. яъне ки ин кор ягон ҷои пинҳониш нестай. ман барои чӣ гуфтам акайра, корҳоеда шумо кор мегирем ки сардорошон одамои баландтаранд аз халқи оддӣ дида, оё шумо дар рафти ҳамин коротон боре таҳдид шудагӣ? не, таҳдиди рӯкурост нашудааст то ҳозира, худоро шукр мегӯм ва бозам сипос аз он ниҳодҳои марбута ки шаъд дар ҳифзи амнияти мо ҳастанд, мо бехабар ҳастем, дар ҳифзи осудагӣ мо ҳастанд, мо бехабар ҳастем, кор мекунанд, сипос ба онҳо то ҳозира таҳдиди рӯйрост нашудааст. агар баъзан фейкҳо паём метиҳанд, баъзан фейкҳо менависанд, баъзан фейкҳо бо тавассути аксу видео аз худшон дарак метиҳанд, онҳо фейканд, аслан бо он фейкҳо намешавад ватану миллат сохт. вале боз мегӯям ки ин қадар хиёнате ки роҳбаро
ба ин ватану миллат кардан, ягон шаҳрванди оддӣ ва ягон журналист накард. Инқадар хиёнате ки генералҳо дар ин ватан кардан, полковникҳо ба ин ватан кардан, раисони шаҳру ноҳияҳо, судяҳо ба ин ватан кардан, ки уна бевоста президентам борҳо гуфтааст ва мо дар расонаҳо хондем ки раиси ин шаҳр бо ин далел маҳбас шуд, раиси фалон суди фалон ноҳия бо ин далел, масалан охирон раиси шаҳри Хуҷанд, охирон як ҳафта пеш раиси ноҳияи Сино, яке аз ноҳияи Сербаҳс, раиси суд, яке бахшиш, яке аз судяҳои ноҳияи Сино бо шаъну шараф, яъне лакнату ҳарам бо шаъну шараф бо фармони президент аз вазифа гирифта шуд. Яъне инқадар хиёнате ки ҳамин роҳбаро дар сатҳи роҳбарӣ мекунанд ба ин ватану миллат, ягон шаҳрванди оддӣ накардааст, ягон журналист накардааст. ва ина президентам борҳо дар суҳбатош гуфтааст. яъне болои ҳамин қадар гапҳое ки шумо мегӯед бори таҳдид нашудааст? Чӣ хеле Нашудааст, худоро шукр. бародаре ки ягон мушкилӣ бо саломатишон доранд, ҷисмонӣ, ягон буғумотон дар мекунад, миёнтон дар мекунад, сутунмуратон дар мекунад, худ агар ягон ҷотон дардам накунад, варзишгар мисол бошен, ё ки одами оддӣ ҳам бошен, ҳиҷома барои ҳар як одам дар ҷисмаш, дар саломатиш фоида дорад. рақамҳое ки дар болои экран дестен бо нархи дастрас, бо сифати олӣ метавонанд ки бо шумо хизмат бирасонанд ва ҳатман аз номи канал муроҷиат кунед, ба шумо скидка карда мешавад. номро дар болои экран. як дуруд ба уна шудааст. ҳамин хел ҳавое агар фикр кунем, ба фикри шумо чиста теоретически ҳамин гапҳои шуморо ба ҷои шумо дигар шахс мегуфт ёки дигар блогер мегуфт, бо шумо боварӣ доштем ки ҳамуда ягон гап намешед? мо пештар бо оператортон хандидастам, мо пеш аз запис ҳамина ҷавоб додам ва шумо дам як шакли дигар ҷавоб додам ки шумо гӯед ки кадом шаҳрванде ки 3 нафар шаҳрвандеро бигӯем ки ҳамин гуна хоҳиш карда бошад: муҳтарам вазири тандурустӣ, ин деҳаи фалон аст ва ноҳияи фалон, мо 100 чанд хоҷагием, 500 чанд аҳолӣ, бунгоҳи тиббӣ надорем, хоҳиш мекунем аз шумо ва ин аризаи талаби мо, имзои фалон қадар шаҳрванд барои ҳамин деҳаи мо як бунгоҳи тиббӣ бисозем. ҳамин хел гуфта боша ва ҳамонро бурда маҳкам карда бошанд. 3 нафар ҳамин хел шаҳрванда бигӯем ки ҳамин шакл кати талаб карда боша аз ҳукумат, аз ниҳоди марбута. Ки аст ҳамин хел шаҳрванд? Просто як тарси ҳавоиштага барои ягон кора дида ба ҳамаша як карда тарсидагӣ ҳама гап намезанад. охи баъзан мардуми мо бисёр ҳассосанд, бисёр эҳсосӣ гап мезананд, чун мардуми шарқи мардуми кӯҳистон ҳастем. баъд сар мекунанд: ҳаромхӯр вазир, хонат бисоза вазир. уже проблемаи ӯ сар мешавад дар асоси дархостшон, дар асоси таҳдидшон, дар асоси дағалона рафторшон. таҳқиру ҳақорату дар ҳоле фикр намекунад ки ҳамун вазирам мисли мо як шаҳрванд аст, 3-4 сол сари вазифа омадааст, бо мера як духтури қаторӣ мешавад чанд сол. бале, ҳамаам ба мисли мо ба бунгоҳи тиббӣ ниёз дорад. бале, беҳтарин ин масъалаша мо фаҳмидем. ба фикри пеш аз он як савол метавонем, мо дар як боғчаи бисёр зебои сайргашт барои кӯдакои шаҳр ҳамин суҳбат кардем. инҷо атрофда кӯдакҳо волидайншон ки сайргашт доранд, мо гоҳ агар атрофа тамошо мекунем, бахшиш тамошобинӣ аз ки шуморо нагоҳ накунем, бо ҳам узр. бале, дар ҳаминҷа як бор мегафонти кор кардеста? мо ба инда саволои одаморо кушкина мегум накадеста. аҷибам ки ҳаминҷа шабумон ки бародар Эсем Шариф аз Россия омада ба Тоҷикистон. хуш омадед ба интернетҳои Тоҷикистон. ма короче бародаро барои чӣ кам дар телефон апликатсия шудаистам, ма пешай омадан савол додум, набровардеста, грузид накадест, ёки законпол дост, ёки интернет часпеста. ман бигӯем ки бародар муҳтарам вазири раиси кумитаи бахшиш, раиси хадамоти алоқа ҷаноби Бек Сабур, муҳаббат кунем баъд аз 10 соле ки раиси хадамот шудем, барои мо бо суръаттарин интернета биёрем дар минтақа, ки мо ҳар вақт 3G-ю 4G-ро доштем то шумо омадан. арзонтарин интернета биёрем дар кишварҳои СНГ, ки баъд аз Туркменистон мо қиматтарин интернета дорем. қирғизҳо аз қазоқҳо интернета бо нархи қимат мехаранд ва бо нархи 1 баробар арзон ба шаҳрвандошон мефурӯшанд ва бо суръати 10 баробар аз мо боло. инам далел мекунад ки мо дар Душанбе бинои баланд дорем, кӯҳҳомон моро аз нигоҳи чӣ халал мерасонад. ҳамина бигем мо аз хадамоти алоқа хоҳиш кунем, моро касе маҳкам мекунад. инам 20 минут чил интернет мекувад. ҳози ҳамин чиз ёки законпол дост, ёки интернет дар инҷа глушит кардаги моро дида. интернет дорем дар Тоҷикистон. дорем. шумо ки бачае ки тоз баъди чанд сол омадед инҷа? дар шаҳри Душанбе, дар маркази шаҳр аз хадамоти алоқа ним километри тарафем. вой бар ҳоли мо антенна нестаем. вой ин ҳамира мардум бояд нагӯ нагӯм ки тамом. аллара маҳруди Бек Сабур бугум то. ҳаме мо дар мобайни саволҳои бародароро мепурсем.
дар оянда кадом планҳо доред? خب ما باید فقط صفحه یوتیوبی را بگم کارهای ایجادی من بگم میخوام که چه صفحهش توسط صفحهش ما دیگه کارها را رکلام کنیم. چقدر که گفتم ما هنرمند تئاتر کینو هستیم، یک گروه تئاتر مستقل، یگانه تئاتر مستقل در تاجیکستان است. این نگاهی نو با یکی از کارگردانان بسیار معروف برزو عبدالرزاق کار کردیم. آوازهاش در اینترنت بود، نمایش منقور بستن، ولی خوشبختانه ولی یک حرفی هست که شاید وزارت فرهنگ ببیند، چون در رادیو آزادی گزارشش تهیه شده بود. امیدواریم که نمایش منقور تا برای بیننده ها برسونیم، مردم زیاد ببیند. این نمایش بسیار می‌خوایم که هزارها نفر آمده نمایش ما را ببینن. یک ما فیلم های مستند می‌سازیم، داکیومنتری فیلم ها که این به سمت ژورنالیستیک خیلی نزدیک است. نقشه ها داریم برای ساختن فیلم های مستند. این دو برای صفحه یوتیوبی مون نقشه های بزرگتر داریم، لایحه هایی که سال 2023 خدا قوت مونتی عملی میکنیم، ولی تا 2023 همین لایحه بقایچی مون دوام میتیم، لایحه لوچوب مون دوام میتیم، لایحه سفر به شهر و ناحیه دو ماه باز تعطیل شده است. دو ناحیه دیگه در نوبت است. من میگم که ناحیه توبه مرکزی که خطلون ما حتما میریم، لایحه قبولگاه مون قبولی رئیسا میریم. این 4 لایحه شد و لایحه‌ای که حرف و پیام مردم است، درد مردم است. این 5 لایحه که ما تا 2023 باید برسیم ان شاء الله. بعد ویدیوی وزیر علاقه یگان گپ نشد؟ او بسیار گفتن، چون همین سر و صدا هست که گویا سابق رئیس شهر کلاب در یک نشست مطبوعاتیش این حرف گفت بود، من یادم است، بحثی بناهای ساختمانیش با بک صبور داشت. هرچند اون رئیس خدمات علاقه است ولی با کارهای ساختمانی هم گاه بند میشد، گاه با کلا میگیرد. اینا گاهانه گفتن که خلاصه بعد همین بحث گویا مشکل بالای سر رئیس شهر کلاب همین بک صبور آورده باشه. ولی تا جایی که من بک صبور را شناختم در همین یک لحظه کوتاه خیلی یک انسان ساده، صمیمی، عادی است. کاش اگر اینترنت ما بلند سرعت میشد و ارزان میشد و من چس میدادم به بک صبور با همون لباس با همون ریشش، اگر با همون لباس با همون ریش وزیری که شبانه روز در خدمات نشسته برای مردم کار کند و اینترنت ارزان و با سرعت بیارد، من میگم که همه وزیرای ما باید انم خیلی باشن، خیلی عادی در میان مردم با ریش‌های دمیده در میان مردم باشن، ولی کارشون با صفت باشد. نه اینکه در خدمات علاقه بک صبور شبانه روز خواب رود و قیمت‌ترین اینترنت و سست‌ترین سرعت اینترنت داشته باشه. مهم نتیجه کار، مهم نتیجه کار، چه سر و لباس چه افت و اندام نه. خلاصه من امیدوارم که هیچ مشکلی نمیشه. تا این وقت هیچ مشکلی نآمده است. مثل خودت بارها برای گفتن که تمام بک صبور را چسبیدی بالای سرت میاد. از خداوند میبینم و از قانونی که در کشور هست. یگان کار میتونه باعث شده باشه که دلیر امام علی امی کارشو بس کنه. مرگ. تمام. یعنی که فقط دلیر امام علی را مرگ میتونه که از این کارش برکنار کنه. یک سوال دیگر بود به یک شکل دیگر در صحبت یک کس منجلیل که یعنی امنیت در خانواده‌ات میخوای یا حقیقت؟ من گفتم بودم حقیقت هست. یعنی مثل همین سوال خودت. سری موفق شدن رو در چی میبینید؟ اول اینکه ما موفق نیستیم برادری عزیز. وقتی که اگر در همین صفحه یوتیوب به نظر داشته وقتی که نفرایی هستن که افرادی که خدمت‌های ارزنده‌تر برای انسان‌ها میکنن، از ملت نه در جامعه در این یوتیوب در نظر دارن، یعنی یک خدمت‌های میکنن برای انسان‌ها که من شاک می‌گالتم توسط یوتیوب و میلیون‌ها بیننده دارن، میلیون‌ها مخاطب دائمی یعنی اودیتوریا پادکست دارن به قولی. یعنی ما هیچ کاری نکردیم، نه 100 و چند هزار آبونه چی، چند میلیون بیننده و چند کارکی کوچکی برای فقط حد کشور خودمون کردیم. یعنی ما می‌خوایم که هدف‌های بزرگتر داشته باشیم برای انسانیت در سیاره. اون وقت باید شاید ما بگیم که موفق شدیم. یعنی که برای شما چیزی که عین زمان هستین حال موفقیت حسابیده نمیشه. عادی است که دل خود آدم دیگر میتونه این کار انجام بده. سوال عجیب است، برای چی پیش یگان دنبالون نمیره و نه که ای هر سگ و پیشک سوالای دینی میپرسه؟ با عرض احترام به همون نفرای دنبالوهایی که یک زمان منبر داشتن و ما در تمام خط سیرها، در بازارها، در خانه ها امر معروفشون گوش میکردیم. چرا حالا دیگه در منبر نیستیم؟ یعنی وقتی که مقامات نهاد کدام گنرال کدام پالکونیک سپارش داد که شما دیگه امر معروف نکنید، امر پروردگار کجا میشد؟ من برای همون احترام قائل نیستم پیش همون داملاها، پیش همون اشانا حاجی هایی که یک زمان منبر داشتن و هزارها نفر از پشتشون نماز میخوند، میلیون ها نفر اونها را گوش میکرد. و حالی کجایید؟ حالی چرا امر معروف نمیکنید؟ حالی چرا در منبر پروردگار نیستید؟ یعنی که جواب این سوال همیه که دلیر امام علی از اون ملاها گیله دارد. گیله دارم و نمیخوام و اگر برم هر وقت اولتر از همین سوالا میکنم. یعنی از قانونی
زمینی میترسی از قانون پروردگار که برای تو میگه که امر معروف کن، برسان پیام مرا به سخنی مرا به مردمی که شاید خوانده نمیتونه، چنین خودت علم نداره. ما اوقات علم دینی نداریم، ولی به همین خاطر من یعنی شرطا نمیرم پیش دوملو. بسیار گفتن که پیش این حاجی رو، پیش این دوملو رو، شاید یک زمان روم شاید، ولی اگر رفتم اولین سوال من همین میشه. یک سوالی خیلی هم عجیب است، خواستم بگذارم که نمیگذارم برای که بعد میگن که چی بعد تیره گذشتی این قدر پول کجا میکنی، چی در دولت خودت بخیلی میکنی؟ خیلی هم عجیب. خواستم کامنتری واسه برای که سوالی هست که منطقی نیست. اول اینکه کدام پول، دومی که کدام بخیلی. ها 3-4 ماه اخیر همه میدونن که یوتیوب اون پلی را میدهد که فکر میکنم که معاشی دلخواه شهروند تاجیکستان است. این یک. ما از حساب تبلیغاتی که میگیریم، اینا رو راست بگم، اون پولی که از حساب تبلیغا میگیریم برگشت برای خرج میکنیم که ما گزارش تهیه میکنیم. من 2 روز اخیر میرم منطقه وستوچنی خلمه دوشنبه که اونجا راهگیرا است، رفت و برگشت ما 2 نفر میریم و ما خورد و خوراک داریم صبحانه نیمه روزی، از هیچ شهروند 1 درهم نمیگیریم. مثلا روز دیگهش من میرم باختر، روز دیگهش میرم شهر نوال نوحه دوردست بود در نقشت. این خرجا را کی میتید؟ ما از هیچ نهادی دولتی پول نمیگیرم، از هیچ تشکیلات خارجی مبلغ نمیگیرم. از همین حساب 4 تبلیغی که با سپاس از تبلیغگرا با اگر خواهند بیاین، از همین 4 نهادی که چند درهم برای ما میتونن برای تبلیغ مال و محصولات، چون که اونا هم فعالیت قانونی میکنن، از همین لحاظ یوتیوب دیگه هیچ درهمی نداره که بیننده یوتیوب و اون اودیتور که از خودتون خوب میدونن اون چند صد دلار که از برای فکر میکنم پول اجاره خونه مون هم نمیشه، پول برق و آب مون نمیشه. همه اینترنت به عذاب بشه اگر تو بله با پول اینترنت. در مورد بخیلی مایلش اینه، من نمیگم دیگه که خانه شهروند ویران نکنید، من نمیگم که این منطقه مکتب ندارد، من نمیگم که اینجا یک کارخانه ساختید دروغ پرزیدنت فریب کردید بعد رفتنش اون کارخانه نیست، من نمیگم که این مکتب بچه‌ها در همین راه ویران و پر از آب و گل میرن، من همینا رو نمیگم. مایلش نه، من اگر همین را بخیلی بگه چون من نمیگم. پس شما آماده اید که فرزندتون 5 کیلومتر هر روز زمستان درس رایی کنین؟ پس شما آماده اید که وقتی که برای یک سوزندارو را گذراندن برای مادرتون 10 کیلومتر در دهتون بونگوی تیبی نیست، 10 کیلومتر تا مرکز ناحیه هر روز رفته بره برای یک سوزندارو را گذراندن، همونایی که میگن به این وطن بخیلی میکنید. پس شما آماده اید که مثلا برای یک عصر 21 ده 100 سامانیه که در صورت حسابتون هست گرفتن تا مرکز ناحیه عذاب کشیده برین که در مرکزهای دهه ما بانکمت نیست تا امروز. این عیب شرم سیستم بانکی ماست که دهه هزارها اهالی دارد، برای درهمش گرفتن تا مرکز ناحیه میرد و مرکز ناحیه با بانکمتش پول ندارد. شما آماده این در این شرایط زندگی کنید؟ اگر همین را بخیلی بگین. من خواستم اینا درم چشم هم نفرا بگم که میگن که بخیلی میکنه. التماس یک بار با قبولگاه رئیس کمیته اندوز روید، نه تنها رئیس بلکه ریاستاشون. ما قبول کمیته اندوز در نقشه داریم. ما باشه اینجا شما خواهش میکنم قچی نکن. ما قبول کمیته اندوز در نقشه داریم، ولی نمیگم که کی با آمادگی نبینم. در نقشه داریم، بیا ماهی نزدیک هم نگم که بعد دیگه تیاری میبینم، نمیگم. سوالی بعدی که میخونیم، آیا یک پرزیدنت میتواند از همه کارهای چینونیکو با خبر باشد؟ نه. مقصد این سوالشون چه؟ با فکر میکنم که خودتون علاقه دارید. بله نمیتوند با خبر. پورا ننویسند که مقصدشون نمیتوند با خبر باشد، چون درست که اداره و نهادهای هست چون امنیت، MVD، تندرستی، معارف، فرهنگ، نمیدونم اقتصاد، راهسازی، همش شبانه روزی یا که هفته یا ماه یک حسابات میبرند پیش راهبر کشور، تا جایی که از روی سیستمی که ما آگاه هستیم حسابات میبرند که باید همه اون ورق زده شود، دیده شود و که عصر 21 شود به شکل الکترونی است یا ویدیویی است یا صدایی است، نمیدونم. ولی از روی فیزیولوژی یک بار احساس کنید یک آدم چقدر توان دارد با این عمری که دارد بالا از 60 اگر پرزیدنت کشور خودمون بگیریم، از لحاظ فیزیولوژی نمیتواند که 24 ساعت همه را ببیند، همه را تحلیل کند، نمیتواند با خبر باشد که امروز در این نقطه در ناحیه یک بونگوهی تیبی کشیدن یا یک جای دوزندگی کشیدن و پرزیدنت رفته قایچی کرد، بعد از 2 روز اون جای دوزندگی یا اون فرمای گاو یا اون مکتب برهم خورده، هیچ چیز نیست، نمیتواند با خبر باشه. چیزی که بعد او میگذره علاقه او به خبر است. مسئولیت هر یک شهروند است. شما را امروز رئیس ناحیه‌تون فریب داد، براتون یک بونگوی تیبی دروغکی ساخت، براتون یک مکتب دروغکی ساخت، براتون یک کارخانه نساجی دروغکی ساخت.
خواهش میکنم همون لحظه بعد از رفتن پرزیدنت که اون کارخانه اگر قطع شد و فعالیت نکرد هم تو ویدیو بگیرید در شبکه‌های اجتماعی پهن کنید. مسئولیت هر یک شهروند است که از پرابلم رئیس و وزیر و راهبرا بگیم. بعدا میگذاریم به سوالای خودمون که در سرمون پیدا میشه. الکی از اینستاگرام تمام شد. با فکری شما اکای دلیر مشکلی اساسی جامعه امروزه ما در چیه؟ مشکلی اساسی ما هم ترس درونیه که ما بالاتر گفتیم. احتیاط مردم نمیدونم برای چی خیلی احتیاط کار شدن. از یکدیگر میترسیم، از یکدیگر احتیاط میکنیم، از یکدیگر خواتیریم که شاید از حرف بگیم که فلانی رفته در کیم کجا میرساند کدام یک نهاد ده و اون نهاد آمده ما را جبر میکند. یعنی این چند چیز است: ترس، خواتیری، ناباوری که این متاسفانه در پسیکولوژی مردم ما جا شده است و ایرا بدبختانه بیرون کردن خیلی سالهای دراز میکشه. این سرچشمش از دوره شوروی است. یعنی که مشکلی اساسی ما همینه. بله، برای که سیستمی که در دوره شوروی بود یک سیستم سربسته فاشیستی فشارآور بود. سال 17 آمدن ترور کردن باباهای ما را. سال 37 همه به اقلامون استالین نابود کرد. سال 41 45 همه را برد به جنگ بزرگ وطنی با بهانه دفاع از وطن که از روسیه دفاع کنن، همه را کشت. بعدش باز فشارهای دیگر شروع شد. یعنی استالین مرد، مردم 100 سال دیگه به خود نمیاد از استالین میگه توقف میشن. یعنی این ترسی هست که دیگه به خود هیکل استالین زلطان شد رفت. هیکل استالین میبینن همین راست میشه. همون نمایش منقورته که بستنش خدا کنه که نمایش شود. از همین است که یعنی ترس درونی ما دیگه خون به خون گذشت که از خون بیرون کردن یک 100 ساله ها عذاب میکشیم. همین از پرابلم مردم. یعنی که همین برطرف شوه دیگه ما یگان مشکلی نداریم. نه، برای که اگر ما ترس نداشته باشیم بگیم که محترم رئیس بانک شما معاشتون 2000 تومان است، محترم پروکورور فلان ناحیه، محترم رئیس ناحیه شما معاشتون 2000 است، نه ترسیده بگیم که برای ما بگیم که این بوستانسرا از کجا است، این ماشین BMW از کجا است. همین نترسیده پرسیم و اون میبیند که همین خیلی 100 تا شهروندش سوال داد میگه که بس که ما حق مردم نخرم که اینا همه میدونستیم. گپ بسیار میشود. ها همه پرسید همینه تمام. ما امی در رفتی برنامه فراموش نکنم، امی یک برادر است که وزی در امریکا قرار داره کانال میدان تیجی اگر دیده باشین شه. خب انا همین وقتی که ما در استوریا کردم گفت که بگوشه که یکای دلیره که ما مخلص شیم سلامت باشه، یک سلام برسونم شه. میدان تیجی سربلند شدم. برادرای عزیز که ما متاسفانه در اینستاگرام فعال نیستیم، یعنی هستیم سایت‌ها ولی قریب که وارد نمیشم. اینستاگرام، تیک توک این جایی که من کم فعالیت میکنم. بیشتر ما در فیسبوک و یوتیوب با این برادر میدان تیجی درود اگر میخوان مستقیم با ما صحبت کنیم. ما در فیسبوک انتظاری درود چه سلام باشیم. بعد یک چیز دیگه که شما خواهم رسونم فراموش نکنید در وقت سوالمون پدرم وقتی ما یگان کس اینترویو گرفتن یا که یگان برنامه میرم میپرسه خیلی کجا میره چیکار داری چیکار کردی؟ گفتم اکای دلیل قطعی با ویدیو شما رو تماشا میکنم. بعد گفتم چی فکر داری نسبت همین برادر مقصد استوی تای رویم چی خیلی بچه. بعد اوتای ما خیلی گپ زنیش کوتاه هایده یا که با یگان مصرع شعری گپ میزنه که بچه مصرع شعری که همو گفت ما گفتم شکی نویس مدد تو که یادم نبرایم. وقتی ما پرسیدم درباره شما چی گفتک؟ خورشید نه جنسی است که جویی با چراغش. تمام. خورشید نه جنسی است که جویی با چراغش. دیگر هیچ چیز. گفت که اگر رفتی بگو خودش میفهمه. خواهش میکنم میتونی اینو در واتساپ ما روی کنی؟ بله. خواهش میکنم راون کو چون اطراف این دو مصرع خورشید نه جنسی است که جویی با چراغش. اصلا مصرع‌ها، حرف‌ها، فیلم‌ها، کتاب‌هایی هستن که پایان باز دارن. یعنی یک فینیش دارن که خلاصه براری نشدگی است، خودت باید خلاصه کنی. بله. و هر کس دایر به فکر و اندیشه و مفکوره و زندگی تجربه خودش خلاصه می‌برد. این مصرعی که پدر گفته است از مثال همون مصرع‌هایی است که پایان باز دارد، ادکریتی فینال. برام در مورد این مصرع من باید چند وقت دیگر فکر کنم بعد خلاصه کنم که یعنی پدر چی می‌خواهند گفتن. خوش می‌کنم در واتساپ روی کنم. بله روی میکنم. اینجا من درود میگم به پدر عزیز شما. سلامت باشین. با فکری شما یعنی که گفتیم در حیات برای اوسپیش نشیدن موفق گفتن یعنی که شما خودتون موفق حساب نمیکنین. از چی کار شما در حیات ناراضیین در دایره خودتون؟ یعنی از اون ناراضیم که کم میخونم متاسفانه. بسیار میخوام که وقت داشته باشم که کتابی زیاد بخونم. از این خیلی ناراضیم. از اون ناراضیم که تا امروز
یک جوانی بیش از 30 ساله آمریکایی و فرانسوی و نمیدونم آلمانی یک کارهایی میکنن که دنیا را در حالت شوکی میافتونن و من نمیتونم چنین یک کاری را انجام بدم. متاسفانه از این خیلی ناراضی ام که برابر همسالای خودم در دنیا نمیتونم کارهای پرقوت‌تر، هدفناکتر و فایده‌ناکتر برای ملت انجام بدم، برای مردم انجام بدم. این کار را نمیتونم کردم. از اون ناراضی ام که برای خودم، برای عائله‌ام، برای محیطم، برای اطرافیام شرایطی را باید تا این وقت مهیا میکردم که ارزش زیستن نداشتن، ارزش چنین زیستن نداشتن. تا حال چنین شرایط براشون مهیا نکردم، هم از لحاظ خانوادگی هم از لحاظ اقتصادی و اجتماعی. مشکلش چیه که نمیتونی کار کنی؟ چون من این سه ناراضیش گفتم، کدامش مشکلیش؟ مشکلی اونه که نیمش یا اولش؟ مشکلی که مقصد در عموم اگر ما بگیریم چیزی که شما در حیات اختیار راضی نیستین و همون کار برای کردنش راضی بودن شما مشکلی پیش اومدش چیه که شما رو نمیمونه مانع میشه؟ بهانه است، تنبلی است. من پرابلم را در خودم میبینم، تنبلی خودم است، بهانه خودم است. اگر نه کی گفته است که من نمیتونم گینی باشم؟ کی گفته است که شما نمیتونین که ایلون ماسک باشین که نامش خطا گفتم که کیهان پرواز کردن؟ ایلون ماسک که یک ایده های دیوانه افزا دارد به قول که همه را ماسک چوندنیه. بله. کی گفته است که تو نمیتونی هم خیلی باشی؟ یعنی همه میتونن هم خیلی ایده همین خیلی کار انجام بدن. یعنی خودمون من میکنیم، خودمون استاپ میتیم. میگیم میدونی باید کار من نمیتونم کردن. هر کار ما میتونیم کردن. بازی المپیک مدالش میتونیم گرفته. جایزه اسکار میتونیم، نوبل میتونیم، همه رنگ ما آدمان. فقط تنبلی نکنیم. یعنی منم تنبلی خودم است که همین کمبودی که بالا گفتم دارم تو امروز. چی مهمه، سواد یا اینکه علم یا اینکه عقل؟ هر دوش. یکیش اگر ما انتخاب کنیم. من عقل انتخاب میکنم اولتر از همه. در دوره همین بسیار بحث شده، بسیار ما امیر عقل میگم، لیکن بسیار بحث میکنن که یعنی که عقل میگوی 10000 که تصدیق کنم در این باره ویدیو میکنم، لیکن اگر با یک جمله که با دو جمله کوتاه کرده میفهموندین چه خیل میگفتین، چه خیلی که مرا میگن تصدیق من میکنم، برنامه کلون میکنم، لیکن با عقیده اکای دلیل امام علی چی گونه عقل علم یعنی سواد، دانش، چیزی که میآید. بس آدم‌های صاحب علم دیدیم، بس آدم‌های با سواد دیدیم و دیده ایستادیم که کارهای انجام میدن که خیلی بی‌عقلانه است. برای مثال فرمان آن که باید فلان خانه استقامتی از بالاش بمب زده شود، این کدام آدم با عقل باید امضا کنه؟ ولی خیلی آدمی دانشمند است، خیلی آدمی با سواد است، خیلی آدمی با علم است این نفر که هم ما را باید نقشه کشی کنی. بله ولی فرمان امضا میگذارد که همین یک دهه که یگان نظامی نیست اونجا، یگان بازی حربی نیست اونجا، ساکنای آسایشتن انخی کودکان همونجا باید بمب بیاد بترکد و صدها آدم بیجان شد. این کدام آدم با عقل امضا میگذارد؟ برای من میگم که بس آدم‌های دانشمند یا صاحب علم دیدیم که کارهای خیلی بی‌عقلانه را انجام میدن. این یک مثال خیلی سادهش بود. اگر زید باشین میتونیم گذاریم شه که قایچی هم کدام میتونم شه بمب گفتین دیاد مزا یک چی عین زمان کاری که رخ داده است اوکراین پرافای روسیه میمونی؟ اگر بگوی بمونم بمون حتما. شاید بسیاری ها با من ناراضی باشن، شاید بسیاری ها از من جانبداری نکنن، شاید بسیاری ها روس پرست و پوتینیست باشن، ولی من میگم که هیچ گونه عملیات حربی که روسیه امروز میگد با ژورنالیستاش قبول ندارم که بیاید خانه های ساکنای آسایش‌تر را بمباران کند، هزارها نفر به پدر و به مادر شد. هیچ گونه عملیات حربی یا جنگی را از جانب آمریکا در افغانستان قبول ندارم، در سوریه قبول ندارم، در عراق قبول ندارم، در ویتنام قبول ندارم. هیچ گونه عملیات حربی یا جنگی هیتلر را قبول ندارم که نیمی کشورهای اروپایی و روسیه گرفتن می‌خواست و میلیون ها آدم کشت. هرچند میگن که این بازی طرح ریزی شده بین استالین و هیتلر بود، این بحث دیگه، ولی هیچ وقت قبول ندارم که زمین یک کسی دیگری که امروز دنیا اعتراف کرده است از روی خریطه تو سربازات وارد کنی، راکتات وارد کنی، توپ و تانکت وارد کنی، زده بگیری اون زمین. لیکن وقتی که یه گپ میشه روسیه با خودش بگیم بهانه داره که میگه که اگر ما کرونا میکردم نتا وارد میشد و ما از روی ترسی نتا این کارا کردیم، یعنی که خودمون چه بگم حفظ کردیم. نه تو چند سال شد که تو سرحد روسیه آمدگی است بغیر از اوکراین؟
як бор тарафи амрикоро нигоҳ кунем. Аляска чанд километр аст байни амрико ва россия? аз 4-5 километр зиёд нест сарҳад. яъне ки ин баҳона аст. амрико шомили нато аст, хато накунам, ки аз ду тараф метавонист ҳамла кунад аз ҳама сарҳади наздик. аз ин тараф бас кишварҳои аврупоӣ аз қисмати шимолу аз ин боло украина буданд, ки дар сарҳади украинанд, аъзои натоанд, аъзои созмони аврупоанд. агар аз созмони аврупо бутарсад баҳонае беш нест. ин майлаш мегӯянд ки мо Донбассу Луганск инҷоро аз миллатчиё аз фашистҳо ҷудо кардем. биёед сода нигоҳ кунем, бо пропаганда нагем. ҳам ту кадрҳоеро нишон диҳед, ки ман воқеан дидам ина аз соли 2014, яъне ба қавли онҳо ҳукумати Киев ҳамла мекард болои Донбассу Луганск инҷо. як бор ҳамун шаҳрҳоро бубинед, видеоҳо аксҳо ҳаст, бубинед то феврали 2022 ки чӣ шаҳрҳое буд, чӣ бино, чӣ зиндагиҳое дошт мардум. ва акнун аз феврал ин тарафша бубинед, худатон мефаҳмед ки яъне ки фашист аст ва ки ҳамла кард ва ки чӣ ният дошт. бисёр ҳам ҷавоби хуб. чӣ хеле ки хитон гуфтем, мумкине ки бисёр халқи мо дар Россия ки бошанд, розигӣ натанд ба ин фикр, лекин оне ки аён аст, ҳоҷат ба баён нест меган. аниқша хоҳиш мекунам бародарои азиз, ман ҳар вақте ки дар мавриди зидди Русия барнома гузориш мекунам, мегӯянд ки моро мехӯронад, мепӯшонад. шуморо Русия намехӯронад, шуморо ҳукумати Путин намепӯшонад. ин ҳамин дасту панҷаҳое ки доред, ин ҳамин поҳое ки доред, шуморо ҳамуно мехӯронад. як бор кор накунед. бале, ку ҳукумати Русия барои шумо маблағ метиҳад. ина бас този нафақаҳои мардуми собиқ шӯравиро, барое ки ба ҷонаш зур омад. яъне дасту панҷаҳои худтонро миннатдор шем. хоҳиш мекунам, бо камтарин маблаға барои шумо аз ёди муҳоҷирои дунё метиҳад, бадтарин муносибати шуморо дар аз рӯи муҳоҷирати дунё баротон мекунад. имрӯз бачаҳое ки аврупо рафтан, амрико рафтан, боҳошон тамос бигирем, бубинем ки бо муҳоҷир бояд чӣ хел муносибат кунанд дар дигар кишварҳо. бадтарин муносибат аз тарафи полиси Москва ва Питер аст. хуб дигар шаҳрош майлаш бо муҳоҷир. айкай ютуб сар кардин ака? ютуб 2019 буд. чӣ ва пеш аз ин набудем? пеш аз ин албатта мо ба корҳои театру синамо бештар банд будем ва ҳамчун ровӣ дар радио бештар машғул будам, корҳои радиоӣ мекардам ва дидам ки ҷомеа, аудитория, яъне бинандаи мо бештар дар шабакаҳои иҷтимоиро овард, бахусус дар ютуб, дар фейсбук. ва албатта мо як журналист бояд барои аудитория кор кунем, яъне ки ҳаракат мекунем ки аз замона ақиб намонем. бале, бо мухотаб бояд кор кунем. дигар мутаассифона мухотаби мо имрӯз дар газетаву телевизион хеле кам аст. дар радио ҳастанд барое ки дохили мошинашонанд ва бештар дар интернет. ба фикри акай Далер хушбахтида чӣ? интервюи қаблим дан буди суол. хушбахтӣ дар ҳамон аст ки ҳоли инами ман худат нафас кашидестем, ҳеҷ ҷо дард намекунад, не? фақат мара камтар гулум овозум гирифтааст, тамо дига ҳеҷ ҷом дард намекунад. асабум вайрон шуда имрӯз тамом. кадом як корманди бозрасӣ мушкил кардааст бош. яъне хушбахтӣ дар ҳамин аст ки ману худат озод нафас мекашем. хурдагимон дарун мерад, тану ҷонмон сиҳат аст. чанд дирҳаме дорем ки либос бупӯшему ба хонамона хӯрок бибарем ва бо метавонем барои як кас чанд дирҳами дига хайр кунем. боломон ягон бомба наафтида соли хушбахтона. яъне хеле осуда зиндагӣ дорем. оё метавонад ки пул сабаби нохушӣ ёки хушбахтии одамизод шавад? метавонад. масалан ҳоли агар ман маблағи зиёд дошта бошам, барои мисол як роҳхати туристӣ мегирам барои 3 кишвари дунёи афсонавӣ, ҳамсарам, оилам, ва ту як бор табассума дар лабҳои ҳамсари ман бубинӣ, табассума дар лабҳои фарзандои ман бубин, ки сабаби албатта маблағ хушбахтӣ мешавам. бале, вале бубин ки бо ҳамин пули бадбахт чӣ қадр сабабгори бадбахтиҳое мешаванд, ки вақте ки як нафар сарватманд мешавад, аз пушти як гурӯҳи ҷиноятпеша хуш мешавад ва меояд шабона хонаи он ва аз пушти маблағаш шуда тамоми фарзандоша, ҳамсараша, кӯдакоша ва худаша нобуд мекунанд. ва чӣ фоҷиа, чӣ бадбахтӣ ки онҳо рӯзҳои хубе ки дар пеш доштанд надиданд. яъне ки пул мешава сабаби хушбахтӣ ёки нохушӣ шава, аз чӣ гуна мешава вобаста аям одам мекуна, рафтори ӯ, кирдори ӯ. баъдан аз кирдору рафтори мо вобаста нест. ман ҳамин мисоли дуюме ки задам, сабаби бадбахтӣ шудан аз рафтори кирдори ӯ вобаста нест. сарватманде ки хонааш ҷиноятпешаҳо меяну қатл мекунанд, аз ӯ вобастагӣ надорад. яъне як мисоли хеле сода буд ки ман задам. хеле саволомон дароз шид. чӣ саволо ҳаста? шумо да гуфти акай Далер, ай операторш пурсид, оператор ягон савол ҳаста?
ولی ببخشید این ویدیو رو حتما برید ولی این ایده رو ندوزین. ایده رو ندوزین. ما ایده که صحبت با اپراتور اگه دلیل پر تماشا کردم اینترویوش بعد آخرون گفت که اپراتور اگر یگان سوال داشته باشه بله ما برای که با نواربردارمون عبدالله که یک ماه آخر فعالیت سر کردیم که ژورنالیست است و حالی گزارش هم که تهیه میکنه حتما در دیالوگ میشم. متاسفانه دو ایده ما کپی شد. ایده که من از مبلغ‌های اولینی که از یوتیوب گرفتم خیر کردم با اون نفرایی که در کوچه بودن و گفتم که رشد صاحبکاریتون یعنی برای رشد صاحبکاری کوچگی که این ایده نسخه شد. متاسفانه بعد من دیگه دوام ندادم. خیرام هست و حاضر نمیگم دیگر گونه است. ایده دومی ما قبولگاه که قبول رئیس شهر و ناحیه را آشکارا نشون داد از طرف یک سامانه دیگر شد که اونم نمیگم. این دو ایده ما نسخه شد. هم خوشبختانه هم متاسفانه. دو تا و خاراکتر داره. البته یک چیز دیگر میگم که باز ما یک جوری شاید گفتم چون در عصر 10 فردوسی گفت سخن گفته شد گفتنی هم نماند. یعنی بعد از 1100 سال تا حاضر دیگه حرفی نو نیست. و یک ایده دیگه میگن که چوجای ایده در بین حلقه پیدا میشه ما ایده. همیشه ایده های خوب از چند ایده گوناگون با پیدا میشه. یعنی این کاری که می‌کنیم ایده نو نیست حتما ایده های کپی شده در یک جای دیگه است که تو میبینی میشنوی نفهمیده خودت تکرار میکنی. ولی اینکه عیناً گرفتن نسخه کنی دیگه بی‌رحمی است. بله. یک سوال آخرون اگر برادر خفه نشه برایم پرسیده میشه من خواستم سوالا گذارم لیکن به خاطر میپرسم همه سوالات برای چی من میخوام گذارم من او قدر چی گم برای من اهمیت نداره خمونده چی که همه یک استریوتیپ است که آدم خوندگی دیپلم داره کجا داره بیشتر هم کمتر برآمد کنی میپسنده کجا خوندگی دام خیلی سوال شما داده نه که برای من اهمیت نداره آدم کجا خونده یا که نخونده هم خیلی سوال بود که اکای دلیر خارجه خوندگی یا که داخلی اگر که خارجه خوندگی باشه معلوماتی بیشتر ما فکر می‌کنم اون سوالی بسیار تلخ کف میتی ما برای چی گفتم که به اهمیت نداره که ما او قدر اهمیت نداره آدم خوندگی یا که خوندگی نیست برای که ما پیشرفت آدم ما دایی نمیبینیم که ممکن با فکر ما روزی نباشی تو است که در خوندنش تو است که خوندن دنه خودی تصدیقی معلومات عالی ده تیپ دیپلم دار خمونده چی خیلی کو معلومات عالی داره دیپلم داره فکر نمیکنم چگونه داره من مکتبی میانه خوندم در دهه گچک حصار تو صنف 9 از 9 با 4 سال در لیسه تکنولوژی شهر دوشنبه خوندم اختصاصم محاسب بوغالتر کارخانه ها در کار باشه دیپلمم بیکاره 1000 سال شد حساب و کتاب از اول بعد میدیدم فنی متماتیک بعد میدیدترین بود علی لحظه او برادر او دو دچه مو کامپلیمنت کرد برایم خرسان شدم خلاصه بعداً در رشته اکتور تئاتر کینو ختم کردم دانشکده صنعت خارج نخوندم بچه‌ای که از هر مقامات ناراحت هستین ما دانشگاه‌های بین‌المللی خارج نخوندیم متخصصیم داخل تاجیکستانیم هیچ مکتبی خارجی را ختم نکردیم ولی بعد بگم که تا حال دیپلم اکتوری من نگرفتم 2012 ختم کردیم بعد 3 سال در یگان نهاد دولتی کار میکردیم بعد دیپلم میدادن از روی راه خط همون تئاتر خالی جای خالی نبود ما کار نکردیم اینا 2022 شد 10 سال شد در یگان کارخانه‌ای که تو امروز کار کردم در دو رادیو یگان جاش از من دیپلم نپرسیدن با سپاس از راهبراشون برای همین چی میگم ما قدر دقت جدی نمیتونم دائم برا برای کی نواز شما یعنی که چرز دیپلم تصدیق نیست کار شما بله خاطر شما مهارت یمو ولی دارین در بالای اونی که تصدیق نیست به دیپلم مهارت چه دارین خب همون دانشگاهی که ختم کردیم خودش تاثیرش هست برای ما همیشه من در جاهای به کار رفتم و میروم که اونجا کار انسان قدر میکنن نه اینکه یعنی باز میگم که صفت کار انسان قدر میکنن شمارش نه بعضا کارخانه میره بعد از ساعت 8 تا 5 باشی و یک روز اینقدر کار بسپاری نه من میخوام 1 ساعت کار کنم تا حد نهایی بتونم کاری با صفت بکنم کارخانه ها من همیشه کارخانه میرم که کاری با صفت باشد نه اینکه شماره ما در وقتی مسکو بودم درباره یک آدم بسیار مینویسوندن که قطعا صحبت که نکردیم لیکن شما کردین ای طالباکوف که نام عبدالقادر طالباکوف نسبت همون چی فکری خودتون ندارین که خود اینترویو بود خودش گپ زدین نسبت همون شخص یک جامعه دموکراتی دنیوی باید چنین شخصیت ها داشته باشد و هزارها داشته باشیم شما تصور کنید یک عبدالقادر طالباکوف
اینقدر مغزهای ما را در تحریک در آورده است و ما مجبور میشیم که هر موضوعی که مطرح کند ما اقلا یا از صحبت دیگر یا از کجای ورق زنیم بخوریم و ببینیم چی میگه چیکار میکنه و ما را مجبور میکند که کدام یک کتاب بزنیم کدام یک آیت بخونیم سرودهای اوستا را بیاریم از انجیل را ببینیم پیغمبر چی گفت. یعنی ما مجبور میشیم. یک عبدالقادر طلبکوف اگر شما تصور کنید که این ملت 100 تا عبدالقادر طلبکوف میداشت چقدر آدم‌ها کنجکاو میشدن. بله در 100 طرف کسی زردشتی تبلیغ میکند، کسی اسلام تبلیغ میکند، کسی بگذار مسیحی تبلیغ میکند، کسی سیاست تبلیغ میکند، کسی اقتصاد تبلیغ میکند. همین گونه مثل عبدالقادر طلبکوف با قول انقلابانه باید پرچم انقلابی همین ایده هاش در دست با مقابل مردم با مقابل جریان حرکت کنند. کاش این ملت 100 تا عبدالقادر طلبکوف میداشت. درست که من به همه نظر و اندیشه های جناب عبدالقادر طلبکوف راضی نیستم، در اون اینترویو هم گفتم، ولی احترام قائلم پیش استاد عبدالقادر طلبکوف، چون اندیشه نظر فکر خودش دارد و با دلیل میکند، دلیل میارد و اثبات میکند. این به اون معنا نیست که شما حتما راضی شوید و فکر او را بگیرید و فکر او باید مهر باشد. نه، راضی نیستی تمام دیگه، آخر دنیا نیستین دیگه. فکر خودت داشته باش، عقیده خودت داشته باش، ولی تحقیر نکن، ولی حقارت نکن. یعنی که در عموم راضی نیستین، لیکن در بعضی فکروش، در بیشتر فکروش هم فکرم راضیم. بیشتر فکروش در عموم نه. یعنی که در عموم در چیش مردم راضی نیستن که بسیار تحقیرآمیز گپ میزنن نسبت دین اسلام، مثلا اعظمی خاطرش چیز کجا یک سه تا دلیل بیارید که پیغمبر خدا را تحقیر کرده باشد یا خدایی که در دین اسلام هست به قول الله جبار غفار هر 100 و چند نامی که دارد یا 99 نام دارد معذرت دشنام کرده باشد، یا یک پیغمبر یا یک صحابه را حقارت کرده باشد، دشنام کرده باشد. پیغمبر خدا اوستا نوشته، نه قرآن از روی اوستا نوشته شده است میگه. البته ببینید من نمیخوام که در موضوع قرآن و اوستای بحث کنم که یکیش نخوندم و یکیش سرسری میخونم، قرآن در نظر دارم، چون متخصص این ساحه نیستم و همچنین یک جوان مسلمان گاه به قرآن رو میارم، گاه اونم با عربی و با ترجمه تاجیکی. نمیخوام در این موضوع بحث کنم که واقعا حرفای از اوستا کپی شده است در قرآن، نه، ولی از اون اینترویو که گفت که یعنی سوره الحم پورا گرفته شده از سرودهای اوستا است، این بحثای علمی میخواد. بگذار 4 عالم دین اسلام پیدا شود، بارها عبدالقادر نخدم در صحبتاش میگه 4 عالم دین اسلام پیدا شود، روان کابینت عبدالقادر 3 تا کامera را مانند بحث کنند. چی با نمیروان؟ همون گفته که میگه پای یگون کس نمیروان. پس لطفاً از اونهایی که اینقدر از اسلام و از پیغمبر و از خدا دفاع میکنن، هرچند دفاع نیاز ندارد این دین خدا، ولی اینقدر دفاع میکنن، از همون راهبراتون، از همون کیا میگن پیر میگن، پیراتون بگن که روان نزد عبدالقادر یک بار کتش بحث کنن که ما ببینیم که واقعا قرآن چی گفته است که ما کم خوندیم و کم دیدیم. هست کامera بود. یک موضوع دیگر من باید خدمت کنم، یا برای امیر فکر شما را میپرسم. ما در بعضی ویدیوم گفتگیم که فکری من نسبت اتئیستو یعنی که کم عقلن. ما گفتگیم انا که گوش کنین دالچی انا گوش کنین هولدی همین روز یک کس نویسون که اکم اتئیستم، تو گفتی که اتئیستو کم عقلن، همین گپ تا عباس نواد که ما گفتم خراشو من میتونم قایت اینترویو کنم، انا که در اساس همین من میتونم قطعا گپ زده ای برا، ممکن که من در بین گپم خطا کنم، خطا به ما آرگومنت های خودم میگم و یا آرگومنت های خودم بگن، لیکن ایوزی جواب دادگی نیست. دلش چی میشه؟ در اساس این مرا گفتن که اگر تو میگویی که اتئیستو راست کم عقل باشه، برای چی همه پیشرفت جامعه داشتگی، همه تکنولوژی که زور برآمدگی اساس گذاری همه او اتئیستن؟ چگونه چی با مسلمان نیست او اتئیستو پیش بردستن دنیا را؟ در این باره چی گفتم میتونم در همین تیما ببین باید بینابد بگم که چایمون تمام شده. значит برنامه رو چون بخشش که کمتر توری کم شده است، یک نفر دیگه همین را جنبش میکنه. ولی ببین برادر جان، من واقعا با فکر همون برادری که شما را جواب داد راضی ام. بیاین لطفاً ما دنیا را تو این حد محدود نکنیم در هم مفکورای تنگ خودمون که اتئیست بی‌عقل است، مسلمان اگریسیو است، مسیحی فلان است، یهودی خیلی عیار و مکار است و دنیا را کنترل میکنند. خواهش میکنم در این محدوده، در این یک چارکنجایی که خورده بسته نشه. خود من واپشه آدم با دین و با ملت جدا نمیکنم، لیکن این من درباره اتئیست برای چی گفتم که چه آدم میتونه انکار کنه تا قبول نداره که همین دنیا را هست سیل بزرگی که ساختگی است.
چون ببینید اتئیست‌ها میگن که ما با اون چیزی که نمیبینیم باور نداریم، با اون چیزی که لمس کردن نمیتونیم میگه باور نداریم. хорошо خاین آواز همینجا در ما آواز شما در زنگ میزنم آواز میره چه در بین شما آواز نمیبینین کو؟ بله خب بعد ما باور داریم ولی میشد که لمس کردین. خرش لمس کردن لمس کرده لیکن از ما با شما بلوتوث خاتمه پرتم یک فایل بین در لمس کردن نمیتونه لیکن میگذره. اولی ببین گپ سری بحث علمیش نمیره، درست من در روزی هم خدمت کردی، ولی این که ما مفکوره و عقل رانی خودمون و اندیشه خودمون تا این حد باید محدود نکنیم. من همیشه میخوام که نما محدود کردن همیشه میخوام که یک انسان شیرینی فکر یک انسان باید هیچ وقت روبروش بریر نماند. بسیاری از سوال‌ها میشه میگه خیر این خدا میداند تمام، یعنی آخر باید کووی یعنی استاپ نکنه با این که بگیم که یعنی اتئیست بی عقل است، یعنی بریر تمام اتئیست بی عقل است. نه برادر نه باید گفتن نکن تو است که همون باروش میگن چی بخیرش نمیکوه ام اتئیست خودش جو استاپ کرده گه اوج استاپ کرده. آخه ببین برای ما اتئیست که صحبت که اولی که ما اتئیست نیستیم، برای ما اتئیست که صحبت که میلیون آرگومنت یا فکت میاره کردگیم بس دور با یوتیوب دا میلیون آرگومنت و فکت میاره که همین دنیا کی میشه نمیدونم اتئیست با عقل بس نمیدونم خبرم قدیم باز کرد دید شد دو سری گفت که من نمیدونم سوال خوش فکر کنم اتئیستی با عقل و با دانش که صحبت که او میگن که دنیا یک چیز ماتریوی است که در اساس برخوردهای فلان چیز ساخته شده که اونو فاکتورهای فیزیکی و استرونومی خودش بله بله هم مایرما تمش کردیم اونو که صحبت که اونو بحثای با عقلانه دارن، ولی من جانب دارم اونم که خوب نیست که ما کسی را بگیم که تو اتئیستی بی عقلی، تو مسلمانی اگریسیوی، تو یهودی دانای زیرکی. نه من این مسئله طرفدارم، من فقط طرفدار اونم که آدم چخیلی که شما گفتین بریر نمونه، اتئیست هم باید بریر نمونه که نیست بگه که نمیدونم هم خیلی است که بله حق وای انتخاب کرده به خدایی را حق دارد انتخاب کنه. بله برادرو در همینجا برنامه با پایان میرسه. اکای دلیل ما گفتیم نیم ساعت برای ما وقت جدا که نیم ساعت نشیده نیم ساعت یک ساعت شد یک ساعت من یک ساعت بیننده پیدا میکنه یک ساعتی وقت گرفتیم. من همیشه خواهش میکنم از نفرایی که در صحیفه برادر اسم شریفی و در دیگر صحیفه و اینترویو ما را میبینن خواهش میکنم فکر و اندیشه و گمانهای بد نکنین در مورد خوجه های خارجی یا در مورد میف های داخلی. همیشه اینا انتظارن که یک وقت دلیر برده محبس کنن بگن که ای دلیر تقه نداشته کو، یا وقت دلیر خارجه برای در اوج سکونت کنن بگن که انا ای دلیر خوجه خارجی داشته. دو طرف دو فکر بیا لطفاً فکر سالم اندیشه سالم. هر دلیر یک آدم عادی بله هر روز دارم کوچه دوشنبه هم مخصوص پیاده میگردم، مخصوص در بین جمعیت هم که بگن که خب همین جدیم دیگه هیچ واهمه نکنین هنگامه نکنین. خواهش میکنم. بعد یک خواهش دیگر دارم با صحیفه اسم شریف و گوگو با صحیفه دلیر مالی هم بیاین خطی میمونم خطی ما بود یک رقم برای که تماشابیناش ایمود زیاد چندین هزار مراتبه، لیکن ما از روی احتیام میمونیم. سلامت باشیم برادر. تشکر زنده باشیم. برای وقت برای اپراتور جهانی سپاس. یک برادر در پشت خدمت میکنه که بچهای تکنیکی را ما همیشه نادیده میگیریم. حرمت چون هست. بله کانالش نمیمونیم. باشد.